Kinongelam kari Bohoi District Sports Association RBDSA hakashi tarik naitung kilaya kendo yauba Mirrabon CM MLA bad yauba Shakler Warjri Menteri ki Kampen Roy Sports halor kajing temu ban rakhe pendan buram ya kalungku senam Sanpau Golden Jubilee jongkari Bohoi District Sports Association. Haba keran sekilat pathai kubor, Presiden ka RBDSA ba RB Shadab, ulapan pau ya kajing sengongo ya MLA jongka nongpo, ba ulap pelat por ban sengap ya ka ba ka RBDSA katemu ban pendan buram ya kajing dap Sanpau Snem jongka ni ka association. Ulapan pauru ya kajing sengongo ya uba Shakler Warjri, ubala sengap bat syashkor ya kajing temu jongka RBDSA. Uba RB Shadab ulayat ho, kajing akran bat ubah Shakler kalong ban kentiu ya ki kam ya lekai hari Bohoi district bat ki jinat ki bayadai bat kajing penkre ya ka Golden Jubilee jong ka RBDSA. Las ngotho ba menteri ki kam sports ulah peni ki dak kishen ban kersan borba ya ki jing temu jong kinong yalam kane ka association. Ai kublai ya pi ki media ki balai wan senran yang ya ni kesengi nem menne ha kapor arbejeng la ya kendu ya iba Meral Bon Sim MLA jong nupo bat ngilai kenduk lang bajong i hakaba ngilai tu i nak benta ka jing dei bat kane ka jing rakhe jong i ya ka Golden Jubilee celebration kami sedang hin adu gidi ki benai ban penkut adu Oktober bat ngi penpau jong songu nomor ba apa deng dia ka jing kendu ila ai yang i ya ka assurance ka jing kular ba in ya i kloi ban ai ka jing rap nak benta ka jing trelang bat kane ka Golden Jubilee jungi ui ba Meral Bon ba tu IP ba ude we na ki vice president hagi por yo menswa boleh yu kersian bahaya ka RBDSA ting ai ko boleh i ha ne ka por ba ila ai ya ne ka lat yang ni bangin yo ban ya keren bat i bat ila pan paulo ya jung kemen hawa ka RBDSA kadang mi ki por nang ne jakmat kadang kiu hagin nang ta ila yalam yang ni ban yo min lek Sya ka ying jong u sports minister ba Shakler Warjri bat mentang idon hang ni menia keren bat ina ka mentang ni program ki babun ki bangila penmang kawai ke de ka vision plan na ka mentang ki Sanpau Snem ki jing rake ki ban poi ki skim ki ba he ba syak than jongi bat ya kane ngila shania yo we na ki samla bangila pa pen kre ya ba arki nungrum bat kata ka presentation ka bangila ai menne how sport minister bat ula priang yaki bat kadon kam yang i bangin penkres tang ya DPR iban power ko jong songu ya ki iya kini kinong yalam jong sorkan adu ikong isawanda lalu ibang ilawani kendu agar perlu terik hapo office jong i ibala ai jong kular bin ai jong trelang bat ni kum ka RBDSA nak mentakan ke project bat kum juru ya ba pol long do minister jong ka tourism bangila yang kendu hak tu sengi bat mairu ila sungurnat bahaya kan ke projek ke bangila wanra hapdeng jongi nak menta kan ke projek ke bansawan nak menta kan ke Sanpau Snem bat kum juru nak menta kan ke jing rakhe jongi ya kan ke Golden Jubilee ke wasitayo ke bangila ai dak estimate sya ka sarkar te hak juga por mentangi dan hangni menyekren sau sport minister bat mairu ila ai ka jingkular yang ni bagi nagal yang jongka sports department ila kular kat bala ini nirap ya kene ka jing kwa ka jongi ta mengi dewan penkre ya DPR menta kam kerki nama kene ka kam kala long ba kam dan kam kloi ha ka jo por nglaya thu yo sport minister ba kene ka kam ngin salai menikendu saya chief minister hapo ini hisni tingila kerpat ya iba Meral Bon tingila kerpat ya iba Meral Bon kumwe na ki ksiang jongi menyalam yangi ya kene kam bat ngi chania ai bagin nangbu ya ka appointment baru chief minister mengenai kendo nak benta kini jing temu ki babun ki mangidon ngi skam balang ba kini jing temu ki bingi wana kini kesni bat ki bangilawan hak tu ka pun terik kin urlong kumbang lakwa bangi skam balang ba ki jing trelang jong ki official jong RBDSA hak ni kesni bat hak tu kesni tu nilai kit klik lang banyawan banyapoi lang bat kani ke jing yawan lang jongi kum ki official kan long sya ke buram ya RBDSA mengenang la menteng ya jing tray men penkentiu ya ke sport hak than ke dong ke jongi ko boleh sebut